ngicela ukuthi no ngicela ukuthi umbani umbani wena iyashana ngicela ukuthi ungazohlanyela wena usenza ungani kanti uphatha abaphila ngakutshiya usafuna uyothenga ibisi lomntwana azange uzubuye What up, YouTube? This is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I, as Smazi TV, I am the answer for it. So thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook. Dango is thank you. Ngithi ngibona konke bafethu. Namhlanje ngimeno my sister ubani igama? No, manani igama lami ngiphila Sande ngakathwala. Phila Sande Thwala. Awumtshele sister indaba ubhalele ishow today. No, ngibhalele ishow ngaba ngifuna ukwazi ukuthi uamkelani ihlatshwayo ubhizi nobani. Oh yeah. Yes. Umuntu wakho loyo sister. Umuntu wami. Sinesikhathi singakanani nitshola ninoyithu? Sina 3 years. Sibe nomntwana this year. Okay. So imapha ama red flag manje sokucala ukubona ngawo ukuthi ma next hle uamkelani ngathi udlala ngenkawuza sekaqalile uyafeba manje. Mangimfonela akabambi makholi uhamba ayothenga ibisi lomntwana azange waphindwa abuye sukela last week. Lokhu uphuma endlini nje ayothenga ibisi sister. Sukela last week. Yeah. Ekseni azange aphinda ngibuyele. Eish bafethu. Ngine stress vele ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle ubhizi nobani. Bafethu unayizwela kama baby daddy yamanje 2025 umjidi uphuma ayothenga ibisi azange abuye my sister. So my sister uthini umselela kuphi ngenzeka uyafeba khona la Emelo or elsewhere? No, ngicabanga ukuthi uyafeba vele la Emelo. Yeah. Ngicabanga nje ukuthi uyafeba and ngiyazi ukuthi ufeba nomuntu oclose nami. Yes. Lokho ngiyakusola shem. So my sister usho ukuthi le information ufuna ukuthi sim expose lo muntu abantu bambone ukuthi umuntu onjani. Yeah, ngifuna bambone bazokwazi noma bambone endleleni vele ashela. Bangamfuni qobo vele. Ngiyakuzwa. Basi nje no siyabonga bangamfuni. Eish. Sister ngizothi mangibuya kuwe ngibe ngikuphethele yonke information manje ungabiyela endlini ne? Okay. Danko is thank you. Bafethu it's your boy Smazi. Ngithini Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you. Let's do what we do best of which is what the investigation. Danko. Lontwana ngiyambona yatekhona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is nigga at the night time. What up YouTube, this is your boy Smazi bafethu. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu sisewosithela we are about to do the things to be done yayibona into ezinjalo. So asikhombise my sister the evidence ngilinde yena kada umkhombise la unjani my sister? The last time I saw you vocal uthe sas cela uhambe uyokwenza ispan sakho ngiseshele ukuthi umuntu wami ubhizi njani. Umgcine nini lo muntu? Ngimgcine last week. Last week sister? Yes, ngimgcine last week. Akasabuya endlini manje? No, akasangifoneli sinomntwana ngisho ona 3 months akafoni ngisho ukufona ukuthi umntwana unjani. Akalethi ngisho amaphampas omntwana kumanje umntwana uyagula. Ngiyazi ukuthi vele ubhizi. Hayi wena. Yini uhambe nini? Uhamba yothenga ibisi wahamba lonke? Wahamba ulonke angazi nokuthi ulapha akahlala khona noma useyindaweni zakhe vele nje ngifuna ukwazi ukuthi kahle kwenzakalani ngoba ngazi ukuthi seyimi islima la. Ngiyakuzwa my sister ngikubizele ngapha because nginanayo information ngifuna ubuke yara. Yeah. Uyamazi le ntombazana hamba nayo? Ngiyamazi. Yeah? Ngiyamazi ngumngani wami. Uyayazi le ntombazana? Yes, ngiyamazi ngumngani wami. Yebo. Bekahlala ngapha ngakagogo wami ngumngani wami ngiyamazi. Sister manje labantu babuya ithuya yebo into enjalo. So mina ngithini ngifuna ukuthi sisuke la siye kibe uthini wena ngalokho. Ngicela ukuthi siye vele singasipholisi maseko manje. Ngicela ukuthi sihambeni. Okay. Bafethu it's your boy Smazi ngizwileke bafethu sesiyahamba. Asambe sister.
ungijwayela kabi. Ngifuna ukumkhomba ungijwayela kabi. Umntwana nina how many years Njola? Sina 3 years. Umntwana simtholi. This year umntwana yena akamnaka umntwana. Uyangijwayela. Ngifuna ukuthi nje angibone kahle ukuthi mina angihlali. Yiyo le ndlu le, yiyo le. Yiyo and yiyo la kahlala kuyo. Yiyo. Kami! Angeke kami ngicela ukuthi uphumele sesi. Ngicela ukuthi uphumele. No. Ngicela ukuthi uphumele. Smile. Umbani wena wena uzenza ungani kanti ubanda abaphila ngakutshiya ukuthi ngisafuna uyothenga ibisi lomntwana azange uzubuye ngishilo ngasintamba mani imeni mani mbuya ukuthi ungumngane wami kanti uyinyoka kuhle kwenzakalani la indoda yami le ngeke ufike kathi ukuthi ikakho la Kuze khisa awuhlale phansi sikhulume ngani Hlale phansi hayi mani yazi wayimele kuhlale phansi awusiyamwenzani uyafeba la wena uzongichazela kahle ukuthi wenzani uzongichazela ukuthi ungamshayi yami le ndoda oyishayayo lo namtshela esekhaya ukuthi asamfundi umuntu lo kwenzakalani Ngena ngumsendeli imali khululeka last week uhamntwana afela ibisi lomntwana ubuyile angikwazi lokho mina amukala ukuthi nginomntwana umntwana una 3 months nanguke sesumntwana angikwazi lokho ukuthi nginomntwana umntwana una 3 months umntwana angikwazi lokho mina amukala indaba mina ngakwazi ngoba phela mina ngakuchazela ukuthi nginomntwana nisho ukuthi wona zami uthatha ufake ekhaya yazi into izoqhazelana nothi ngiqoka usupha endodeni yami hayibo sesi qala kusupha endodeni yami bamba abantu bakho endodeni chaza phela nawe chaza aphelo no zwala kahle sokhuluma kahle yebo wena ungijwayela kabi chaza aphelo mina enza ungangidele yabaleka lomshida woza aningithathe serious mani uyazi mfethu vele ukuthi ngamane ngithatha umama umntwana yabo ngamane ngithatha umama uyakuphekisa la sister emva konyaka amukelo uthi wena mele ukhethe umama umntwana umama nangijwayela nobayithula let's mporoko la let's labo bayithula ngizokuraba bamba nemforo bayithuba yangijwayela bayithuba yangimanje uzizela namakhamera lana uzizela namakhamera la ubamba inyoka kanti inyoka nguwe yena uzizela namakhamera la amukelo uyangidelela amukelo uyangijwayela wena uyakuphekisa la uyadelela amukelo wena uyadelela wena hambe nalo muntu lo indaba wena manje lokho akuphekela naphakela wena wenza so amukelo emva konyaka amukelo ngicela ungenzele favor umthathe nihambeni naye yebo konyaka wenza so amukelo akahambe vele umngane oyimenemene unamanga amukelo ngicela mina inkinga zami noamukelo kodwa namuhla wena ngithola unaye indaba ungakhulumi nendoda yakho ofisa ukuthi ayikho into engizoyikhuluma nayo ngisho baby and manje uya understand ngisho kumuntu wami uthini wena awusiyami kahle kahle ufuna ubani between the two amfethu mina yabo hayi ukuthi nokuthi mhlambe yabo ngimvalele esayidini yabo yasekhaya mara nje vele nawe kungathatha umama umntwana wakho yabo indaba maye lokhu uyamphekisa la uyamphekisa la kumele apheke why eza emzini abantu endodeni yabani ngibani angizeli indoda yakho iyangibiza indoda yakho indaba umfebelo my sister uthiyami yazi yasekhaya kuhambani sure my sister akafuna ukunderstand yabo ukuthi mina ngifuna ukumuva on ngishweni sasenale tendency ukuthini masinomntwana vele kufuneka ngihlale nginayo and ngaba nentombi ngaphandle wenza lento ayenza manje uyalwa vele ngishayela wena uyaza ngishayela utholani mina ngiyathola yini mina yabona akafuni ukujola mara kwajola mina inkinga ngisangibafuna abanye abafana ufuna yena manje uyadelela kahle kahle uamukelo uamukelo ufuna ukusicabanisa uamukelo uyadelela uamukelo
Wamukela uyadelela. Yes, awuthiyami. Wamukela uyadelela. Mina ngithi wamukela. Wamukela mina ngizange ngimbize angizange hayi okay ke sesicela ukuthi ungasifangela umsindo ngoba angisho baqhazela ukuthi sicela ukuthi hamba ke sesicela nomama baby mama lakho olikhulumayo kimi usale njalo awukhuluma thini awuthiyami bantu bakho la ukwazi ukungeza ngicela umuntu wakho mfethu ngicela uhambe mfethu awuhambe mfethu uze umuntu wakho wena ukhohlakele wena ukhohlakele ngaphakathi nizodla lokudla ngoba noma ithuni ukhohlakele ngani manje wena ukhohlakele manje mfethu sobuye sikhulume mfethu yini ngani uthina uthiyami wena umisa njani njengoba sekusongo ngiyafika ngithola uyafeba la uphekisa abantu amapapa la ekhaya ngimoshe kakhulu yasekhaya indaba umfebele my sister sondela la uthi indaba kahle kahle umfebele yini into wrong ayenzayo my sister so right next time angayiphinde yebo ayikho into wrong ayenzile yasekhaya nedi ukhala kwamadoda uthiyami ukhala kwamasimba songaze uhalela umngane wami awusokhala kwamasimba nje uyangihlanyela izinto zami amukela izinto zakho uphume thatha izinto zakho uthumele sesi awuthiyami hayi kuyabheda awuthiyami uyavalela la sesi umagada nawe qitha manje awuthiyami amla mabhodo lawo yena phela umuntu angakafikanga nalutho la sure ngamtshela phela ngisho phuma hamba angisho intambo yakho phela phuma uhambe la spa ngathanda amabhodo yami ngoba sokucabana sekachitha amanzi manje my sister akasapheki manje spari yo maji uthini my sister siyafika la siyamthola umuntu wakho ubhizi uphekisa abanye abantu uthini wena sister okwesi uphekisa umuntu bengithi ngumngani wami naye nje uyadelela yazi kube kuyangami kube ngiyamshaya net kuthi sengiswele emandla naku sathana ama radio yo into afika nayo le radio bye girl hambe kahle sesi bye sesi sothethe konke leyibhika sister Hambele awungitsheli lokho buza indoda yakho iyakhuluma la kimi wena uzongitshela lokho angisho mchaze ngathi ngicela ukuthi ungene endlini uyatsheli ukuthi akekho grand kahle hawu bayithu laba bayadelela uthini umjida makamkhuluma sister hayi uyadelela lo uyadelela lo sasiyabonga angisho yamuva umuntu wami uthi icela ukuthi ushiye ngespace babayike sisi uhambe kahle yo bafethu ithi your boy uSmazi nami sebayangivalela manje sister asivali show soyithu asivali show sebangivalela ngaphandle manje so sister ungasho ukuthi namhlanje iyajola 99 ikusizile ukuthi ubuyele kakho la ulithola iqiniso yes ngiyabonga futhi ngibonga ngako konke nje angazi ukuthi ngabonga ngani ngiyabonga nokuthi ngikhombisile ukuthi abangani bakhohlakele ungamthembi umngani kwanayo indoda ikhohlakele noma inomntwana nje ngiyabonga anginawo amaningi but thank you uthini awuthiyami waza la awuthiyami ngikhulume nawe awuthiyami uthini lo muntu phela kumele athenge ibisi lo mntwana wenze njani ndoda uvaye wena uyothenga ibisi washima isister kanjalo awuthiyami yazi vele bengithi ngiyakhona yabo uyakhona sofuna siqala impi yami nawe ungazongihlolela uthi ilungisa indaba ngisho sizohamba soyithu sothenga ibisi mara nawe uyekela umqondo yakho umqondo na utholakala njalo mangifonela utholakala uyangihlanya ungithola kuphi amara ungithola kuphi ngoba ngithola ekhaya ngono sobuyile ke vele manje sicabani ke and ngicela ukuthi kusasa ekseni kuwena abantu bakho bamakamera sothenga ibisi lomntwana otherwise makamera uzowabona everyday kanjani angibheke mina ngisinsa uzowabona everyday makamera nawe kube inkinga yami nawe siyilungise soyithu ha involve bantu bamakamera angisho makamera yasisi angibonisile ukuthi wena bo busy kahle wena ubusy dlala ngenkaza uthiyami okay ngiyabonga so sister ungasho ukuthi iyajola 99 ikusizile ukuthi uthole iqiniso yes ingisize kakhulu nje bengiyothola nini benyoba isilima lokungilinde mina umfana ngithi uyaza nebisi lomntwana uyeza kanti akezi ngiyabonga shem so sikushiya kadathi yes ningishiya la akekho ozongena futhi nje la ugela ngisho uhambe la thatha izinto zakhe akahambe njalo ke ngiyabonga yajola 99 ngiyakuzwa bafethu it's your boy uSmazi siyafika kada sibathola bayapheka thiwani umjidi uhamba yothenga ibisi wahamba lonke rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani until next time vala la